I ćao svima ljudi, šta se radi, srećna nova godina, zbog toga nisam da snimao klipove. Kako god, danas ćemo raditi temu ko je najjači, a ko najslabiji bog uništenja. Tako, hajde da krenemo. Najslabiji bog uništenja je Sidra. Iskreno nemam šta mnogo da govorim o Sidri. Frieza je uspeo da se izvuče iz njegovog Hakai napada, ima najslabiji univerzum, a prati ga Anđeo i učitelj borilačkih veština Moito. Dakle, Sidra je najslabiji bog uništenja. Malo jači od Sidre je Ramuši. Iskreno, on ima najjači glas u celom multiverzumu. Zna Hakai, ali uglavnom ništa specijalno. Iskreno, mislim da ne bi mogao da se nađe na većoj poziciji nego na ovom. Prati ga Anđeo pod imenom Kusu. Malo jači od Ramušija je Heles. Ona je bog uništenja drugog univerzuma, jedini ženski bog uništenja, mešavina je Kleopatre i Nefertiti. Uglavnom, jako je žensko, mislim da ne može da se više nađe nego na ovoj poziciji. Prati ga Sour, Anđeo. Malo jači od Helesa je Mosko, to je robot u kome je bog uništenja pod imenom Mule. Mislim da nije za veću poziciju, a iskreno i ovo je dovoljno. Prati ga Anđeo i učitelj borilačkih veština Campari. Malo jači od Mosko i Muleta je Likuir. Iskreno, ja sam se dvoumio koliko je zapravo Likuir jak, ali sam odlučio da nije jači od toliko, nije baš toliko jak. Prati ga Anđeo i učitelj borilačkih veština Korn. On je bog uništenja 8. univerzuma. Malo jači od Likuira je Arak. On je bog uništenja 5. univerzuma. On ima jedan od univerzuma sa najvišim smrtnim nivoom. Prati ga Anđeo i učitelj borilačkih veština. Kako se beše zove? Zaboravio sam kako se zove, ali uglavnom serčujte. Malo jači od Araka je Ivan. On je bog uništenja 1. univerzuma. Iskreno, on je jak, iako ne izgleda jak, on je zapravo dosta jak. Videli smo u sparing meču sa drugim bogovima. Kako god, znači on je malo jači od Araka. Malo jači od Ivana je Šampa. Iskreno mislim da Šampa nije na većem nivou nego ovom, a i plus i ovo je dovoljno, nije malo. Nismo videli njegovu punu snagu, ali iskreno mislim da nije dorastao Birusu. Prati ga Anđeo pod imenom Vados. Malo jači od Šampe je Kuitela, on je miš, također bog uništenja 4. univerzuma. Svi kažu da nije jak i da je ovako kukavica, pa realno ni Zeno ne izgleda jako, ali zapravo jak, tako da mislim da je Kuitela jači od Šampe i da je 3. najjači bog uništenja. Prati ga Konjak, to je Kognak, Anđeo. Malo jače od Kuitele Vermut, to je Belmont, on je bog uništenja 11. univerzuma, u tom univerzumu je Jiren. Prati ga Anđeo i učitelj borilačkih veština, to je učiteljica Margarita. On je klovn inače, da. Malo jači od Belmoda je naravno Birus, ujedno i najjači bog uništenja. On je antropomorfna mačka, to je egipatska mačka. Prati ga Anđeo i učitelj borilačkih veština Vis. Iskreno mislim da je Birus najjači bog uništenja. Nemam mnogo šta da dodam o njemu. Pa ljudi, to bi to bilo uglavnom od ovog videa. Vi ostavite obavezno like, share i subscribe. Izvinite ako sam nešto malo pobrko, pošto iskreno malo mi se isprao mozak. Tako da ljudi, to je to od ovog klipa. Pozdrav!